بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يتي الله سبحانه وتعالى إن جولين نادمك محمد صلى الله عليه وسلم ونو شيخ بمن بماكرنو موضوع منهم يوتبل في يوباي فيجي كناونين تابرن لنحتان كيون ودي si ɓernde neɗɗanke on nde hisi haray piiji ɗin fof hisi si tawi nden ɓernde ɗon heɓi ella haray alhaali makko on fof jiɗike. ko ɗum nelaaɗo maaki ala wa inna fi jasadi mubgha ida salahat صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. erndenden ko kayre woni motoro, kayre woni machine on, kayre woni dugginde alhaaliji maaɗi. nde ɗo heɓi ella heɓi probléme. ɗum waɗi ɓernden no mari nafooriji heewɗi ino ƴeya e mum anna allaha subhanahu wa ta'ala amara bi tathhiri alqalb wa tanqiyatihi wa tazkiyatihi. بل جعل الله سبحانه وتعالى من غايات الرسالة المحمدية تزكية الناس، وقدمها على تعليمهم الكتاب والحكمة لأهميتها. يقول تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. جاء يكتب كندو ترده بمريهم Allah subhanahu wa ta'ala kanko tigiri ko yamiri laɓɓingolde haande laaɓa. to dena kanko Allah o waɗi faandare nelal Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama yanko wangal ɗi laɓɓingol yimɓe ɗen. o ardini laɓɓingol ɓe e dow jannugol ɓe deftere Allah nden e sunnanelaaɗo. yen anndu wonde mahinde mari nafoore. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله في قوله تعالى: وثيابك فطهر. جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هنا القلب. الحافظ ابن القيم الجوزية تالباج ابن تيمية رحمهما الله تعالى رحمة واسعة ويوتي
fi ayawal ngal Allah subhanahu wa ta'ala wi wa thiyabaka fatahhir wi karamu koɓe ɓurɓe ɗuɗude ɓen kafiroɓe qur'ana immorde e feƴƴinoɓe ɓen ha artuɓe dantingaɓe ko firi ngol konngol ɗon wa thiyabaka fatahhir thiyaba on ɗon ko firimo ko ɓernde nden ko wondema ya laɓɓin ɓernde ma nden ñawndude nde haani sellude si nde sellaali diina ma kan sellata hay sa etike fiyo ka wonu ka wonata sabu ɓernde ma nden no mari ella on ella wonɗo ka nder ɓernde ma ɗon sakkoto fiyo diina ma kam moƴƴu يقول أبو هريرة رضي الله عنه القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث القلب خبثت جنوده. أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي goto sahaba ɓe nelaɗo tedduɓe o wi ɓernde nden ko kayle woni lanɗo on tere ɗen ko kañum woni konuli mum ɗi mana konuli lanɗo on o wi si lanɗo on laaɓi hay konuli makko ɗi moƴƴi tawi tullanɗo moƴƴi haray konulɗi moƴƴi o wi ɓernde nden kadi si nde moƴƴi haray tere ɗen moƴƴi kono si jaka yo mafhumul mukhalafa on ɗon ko si ɓernde nden heeɓi ella haray tele luttuɗen boni haray ɗe heeɓi ella Allah dandu en ɗum nambaraji boneji ko watta kon ko ɓuri heewude kon e ɗum ɗo kadi iwata ko ɗum waɗi so wii kathiran min almushkilat bayna annas wa bil akhassi bayna talabati alilmi sababuha amradun ta'tari alquluba ولا تبنى على حقائق شرعية فهذه مشكلات تترجم أحوال قلوب أصحابها وي بونيجي فتناجي نمبراجي إلاجي قرɗi ɗuɗude ɗin ko woni e wadde kon hakkude yimɓe ɓe tentiniino jongande ɗen ko yanata hakkundeji maɓɓe e ellaaji kon wo ko woni sabu muɗum koko yanata e ɓernde maa ko weeɓi tanto ɓernde ko arata ka ɓerɗe kon tawata si ɗum ɗon on ella ɗon o ariika nder ɓerɗe ella on alaaka e weeɓiteede ka goongaji ɗi wonɗon o ñawde o iwa o lanna hakkundeji maɓɓe wo ɗum ɗon wona sabu haa tawata neɗɗo on no wa'oyta non no ƴettitirta alhaali on probléme yanɗo hakkunde makko e ɗimmo makko on ɗaa alhaali no ƴettitiri mo wo ko ɗum ɗon firata ko woni ka nder ɓernde makko kaako si o ardini hakkilu so yaari gandal wo so yaari peewal wo so yaari nunɗal wo so yalti juuɗe o woni bandi wo kala no ƴettitiri probléme wonɗo hakkunde makko e ɗimmojo makko haray ko ɗum woni e tirude ko woni ka nder ɓernde makko gaako inna salamata alqalbi wa khulufahu sababun li sa'adati ad-dunya wal akhirah
فسلامة القلب من الغل والحسد والبغضاء وسائر الأدواء سبب للسعادة والطمأنينة في الدنيا والآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي hisugol ɓernde nden e laaɓugol mayre ko sabu no neɗɗo on hisira ma ɗum o tedda ma ɗum o heɓa welo welo ma o heɓa ɓural ka aduna o talakara o fiyo welto laaɓal ɓernde ngal e kisal mayre on waɗata neɗɗo on welto o heɓa welo welo o heɓa ɓural o heɓa tiddungal ka aduna ɗo wo ka lahara wo sabuna si ɓernde nden hisi immorde e konnaago kañumma e nawliigu o hasad no wona nawliigu la hasada illa fitnatayni wa nu'arridun ka hadith hasad no ara kañum kadi gayngu min sharri hasidin ida hasad si tawi ari woni ɓernde men hisi e ɗiɗo hisi e añugol albagba sattugol añugol hunde ma sattugol añugol neɗɗo e kala nooneji ko ellinta ka ɓernde kon tuma ɓernde nden hisi e ɗiɗo fuu wof haray on tigi o mawni haray o heɓay kisal o heɓa welo welo o heɓa ɓuttu o heɓa teddungal yiiɗo mo tawa no yiɗimo yiiɗo mooti ko sago mum ko kamɓe ɗiɗo gollidata sabu o alana hay gooto ella nder ɓernde makko kanko sina hara on tigi yeddu Allah tawati mo marani mo gayngu seeɗa ta ko anyiri mo ko sabu ko o yawoni yeddude Allah kon o aña mo yerko mari ella kon gollide yerko o tabitika dindi kon ko ɗum waɗi si Allah wi yawma la yanfa'u malun wala banun ñande tawi jawdi nafata geɗal ɓe nafata illa man ata allaha bi qalbin salimin sina arɗo ka Allah ka mo wondi e ɓernde hitude يقول الإمام عبد الله بن أبي جمرة وددت أنه كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم فما أتي كثير ممن أتى إلا من قبل تضييع ذلك. الإمام عبد الله بن أبي جمرة قويم يلي نوكه heɓotono e jon gande towɓe alluwal ka faamu mo alaa ko kifi si wona andingol yimɓe ɓen faandareji maɓɓe ɗin nder golleji maɓɓe o wii sabu yottaaki e ella e ɓen yimɓe e ellaaji heɓi si wonaa waasugol heɓugol faandaare moƴƴere ka nder ɓernde maɓɓe tawi hawri an piiji ɗin fof ko gollataa kon wonaa fii Allah ko wonɗaa e gollirde ko intérêt personnel a heɓay probléme sabu ñannde intérêt personnel o lanni woora lanni tawi a walli oɗo wooti ko mbuuɗu a gollidi e makko wooti ko mbuuɗu
a gollidi e makko wokoti o okkiti jiwo si tawi noon ɗippiji ɗo firtike mbuɗɗir ronki heɓaade ma sonnajo on ronki heɓaade on gollidata hande kadi ɗum waɗi neɗɗo on kala ko watta kon yo waɗu tawa ko fii Allah o waɗiri fii yo Allah welto wona yo fii yo goɗɗo goo welto si o waɗi tun o haɓɓitike o weltinayi jama on o jokkay haa o gaynoyata wona ko welti taa ko yangi kon fuu wontay kadi meere ɓay tunna fii Allah o waɗirno ko fii yo goɗɗo goo welto on ɗon le weltaaki yangi makko ki woni meere kadi neɗɗo no haani laɓɓinde faandaare makko nde ide huunde ɗo kon ɗum o yahani ton haray noon no jeya nokkeeli a tawata ɓernde nden no jarriɓe ha jawal o wi فمن المواطن التي يمتحن فيها القلب العبادة وكيف المحافظة عليها وأدائها بالشكل المطلوب وعدم التهاون فيها نجرب كدول erne nden no dartide ɗon esti dewal mangal no timmude siɗa wadde ko du'a kon innuma ya ñentin sunna ne laaɗo an a ñentinta sa yi goɗɗo no ñentinaɗa hay biƴƴemo wiyama ya ƴettu niqab ɓuumu ɓanndu ma ndum ɓuuma yeeso ma ngo ɗaɓɓa ardi man ko wowla adda estisji jani liɓa sikka a yaltiroyay ɗon Allah darndotoma woni neɗɗo idnillah juulirno rasul sallallahu alaihi wa sallam juuliri noon tawa julde ma nde nde timmata hay si tawi woni a waɗay sunna ko sukkuy rukkuy a siktayno don to moƴirta har a hawji tun sa jooɗike ka place ma ka yeeyata ɗon gila bimbi haa kiikiiɗi mars man no wadde a amata yeeyde kono si waɓu toon noddinanama a yahi haray ɗa ndaara tun no yoro hiɗa hawji taw si a yiwata ɗon jooni ɗulle ko taari hay ka juulirde woodi woɓɓe aslan ɓe arata hay ka juulirde si ari a yii goonga on ka fii dewal a wiyama ko ni nelaaɗo ma kadi ko ɗum ɗo qur'ana o wi waɗu ɗum ɗo inna awa minani kono jooni la ndaarde tawo ɓernde ma nden haa jooni nde hen taati sabu no woodi goɗɗum ngoo ko yiɗuɗa ko tawi nelaaɗo yiɗa ɗum ɗo ma no woodi ko ɓernde ma nde wonma e noddude mum tawina ɗum nelaaɗo nodduma e mum la yuminu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi goto e mon imanu mum on gonɗinta gonɗina a 100% haa tumanti belamma wonki makko kin tawa no hawrodiri e min ko mi addi kon a wiyama ra raɓɓinɗin conci maa ko welay ma ko guusugol anko ma kon ara ɗinɗinta conci maɗi ɓernde ma nden no mari ella sabu haa jooni an ko funtugol ngol welayma ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا waɗugol ko rasul yamir makon ko dewal ko ibada waɗugol ko qur'an yamir makon ko dewal rentagol e ko rasul haɗu makon ko dewal rentagol e ko qur'an haɗu makon ko dewal si tawi noon a wi a applicata ɗum haray ɓernde ma nde no nawni nani kono sigi tigi meɗen ndaarude haa honde kay ndaarata yaw janngoya inna awa mi wakkiloto kono si tawi balon no fijude ida wakkili jooɗaade ɗon
l'heure ɗiɗi araɗa darde dalon tawa a somata a haɓata a siccata a amata hiɗa woni pré si ƴettima quelque temps hara hiɗa woni pré joɗagol ɗon habboɗa matchamat lanna jalta ɗon noon ɓerde ma nden no wuli équipe ma no piya ala ron ka hay juulude futuro ma juulugoɗo alan sara a juulano alan sara a juulari futuro a juulari geeƴe janngo mantoyɗa ɗon mi hanki ko ɓuri ɓernande metti hanki meɗen piya hay geeƴe mi juulari futuro mi juulari geeƴe mi juulari alan sara subhanallah a dewal maɗa inde ma nden no mari probléme affaire aduna on hiɗa wakkili ɗimmum ɗum ka ɓernde nden jarribeteɗon nde dartindeteɗon nde testeteɗon kaka gandal العلم والحرص على التعلم وخاصة ما لا يسع المسلم جهله في مختلف العلوم والفنون الإسلامية الضرورية neɗɗo no dartinde ka gandal ɗaɓɓugol gandal ngal hirangol gandal ngal heɓangol ngal tan hay non biiji ko tawata goɗɗo wawata woɗade ɗi ka nder diina si tawi tun a wonay julɗo rewa Allah tawa ɗiɗo a wawata ɗi woɗade hay ɗiɗon fi andugol ɗi e makko kanko ko probléme e bangeji ko diina kam mari kon ka kala ko haton jina e andede seeɗa e qur'ana ƴiyal seeɗa e qur'ana tafsir seeɗa e hadis seeɗa e fiqhu ko hakada e gande jannayɗe ma qur'anare nden famande moƴƴa immorde e luga e ko way wano muɗum usul tahi mo aami o ala tan yaw jangoya o inna gasimi jangoya kono men habboto taho kanko mo sikka gandal ngal o yahay tun o waalo o ɗano o fina tawa o hunjike qur'ana o yahay tun o waalo o fina tawa kanko woni jon gando allahumma la ɓeɗa duwa yaltude sa yaltanali a heɓata fiji tan no jokki gandal ngal fi heɓugol ngal si a ala ɗin a heɓata gandal ngal no jeya e muɗum kulol Allah sa hulata Allah heɓata gandal ngal Allah subhanahu wa ta'ala wi fattaqullaha wa yu'allimukumullah kule Allah jannayo sa hulata Allah jangata ko waɗi noon gonga on e fenande nden ɗi timbodirta e nder hoore wotere wa qul jaa alhaqqu wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa sa wi a muññotako a heɓata gandal annabi Musa wiwno suka mum o atina gada'ana laqad laqina min safarina hada nasaba hawro ndiyangal settiyagal men ɗo tampere yangi a wi am fiji ɗin fof ko yo newotun heɓa gandal ngal no faariroɗa noon a heɓirtangal noon a kurkoto yangoroɗa no ɗaya yangorno noon si heɓangal na ɗum a heɓata gandal ngal no yaadi muñal sa muññotako a yaltanta gandal ngal sa muññotako hay sa yaltaningal a heɓata ko waɗi a wonataka karamo ko ma ha heɓangal sa muññotako haysi a heɓingal a gollitirtangal sa muññotako sa ala ko wiyete sabr muñal ngal a noddata e gandal ngal ko waɗi noon muñal ngal no yaadi e muɗum pecce ɗiɗi al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar muñal ngal no yaadi e mum pecce ɗiɗi الصبر على فعل الطاعات والصبر على ترك المنهيات والمنكرات amunyoto fi ya waɗu ko yamirako muñoɗa kadi fi ya accu ko harminako ɗo noon an ayni o yayaw ɗo teɗani tu ya nokka gandal ngal fo waɗa ka hoore ma yaha la ma yumkinaka labudda min at-ta'am sonjoto a tampay kono an ayni a muñotako ɗum ɗo heɓata gandal ngal sa heɓalile ngal a andata no rewirta Allah subhanahu wa ta'ala
wannan corteji semdere corteji sappo e nayi ɗin ngol ɗo adi jippade iqra bismi rabbika alladi khalaq allazi fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbik العلم بهذا الدين الحنيف لا ما في العلم من المهدي إلى الله هذه جوت لكم فانكا هي هاي جنبويا كتيوم كرنا نجرب الدعوة والعمل والتطبيق لما تعلم وتبليغه للناس بلغوا عني ولو آية دعوة تدخل كالدين يعني رأيهم بكم موتي هذا بكم بولي رغول كانيون كدي كانيون ما يوتين غولتون أيهم بكم إسلامو أدى بندرتون عندي كندانغال فهدينغال هانينغال بولي رغول de woɓɓe gowno sikka kañum da'wa o yewgol ɗo tun joɗo jogo micro ɗo wowla ɗo ha janngo da'wa na ɗo tun hatti yaake da'wa wona ka tabal ɗo hatti wona ka internet hatti wona ka télévision hatti wona ka radio hatti da'wa on taho ko fuɗɗorte ko ya noddu hoore ma ki jangoli ki jangi hitande duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi joyi duuɓi sappo duuɓi nogas kon ɗum ɗum tanzini ecce ɗum ittilan e kami wonno to artirilan ka ɓentiɗon ene hawti ɗum accintinilan piiji goɗi mi wonno e wadde anandu so ɗum ɗo hoore ma si tawi an a jangi a joni a jentuto musique ecce ara a jangi waɗi a gollitirali sa jangi ha joni a yeeyay tankoro ecce ara a jangi ɗum manki a jangi ɓeygure ma nden no wadde ko faalano ñamude ko faalano yaade ka faala artande faala huwa ko faala wowla ko faala wondede faala ecce ara e gandal ma ngal nafi waɗi ko an ƴettete exemple e muɗum a wata joɗade inna are ɗo mi janna o fuɗɗoɗa noon jannude to inna e aray tigi tigi on daaray komi woni on jannude ko ngaray on daaray bindi ɗin taw on daaran min la ƴeetiɗoma ɗum wota janngo juuɗe makko wolanɗoma ɗum wondema ta ndaarumo kanko ya ndaaru ko woni e wolde kon ta janngu e juuɗe makko fiyon num moƴƴuɓe feƴƴinooɓe ɓe wii wo ɗaɓɓugol ngal gandal ɗo ko diina janngugol ngal gandal ko diina woya ndaarumo ƴettata diina ma kan e juuɗe mum on ari a jooɗike o yeetike ma sonnajo no haani buumaade o makko o mbuumaate ɓe makko ɓe jettaani gaabu est ce que hakkille maɗen jaɓay ɗum ari ɗon o yeetike makko ya haccitu waare nenaaɗo no fattani waare kanko noon o gooraynde makko nde haalaaba koye est ce que an hakkille ma jaɓay ɗum mayamci to ma ko ya waɗu ɗobbu sow juuɗe ma ɗen ndiɗa juula kanko noon o waɗa irtal est ce que hakkille ma jaɓay ɗum ndaaru mo ƴettata gandal e juuɗe mum o kadi sa noddi hoore maɗa nodda jama on e ara kono noddiraɓe e dow dalilu aya noddumi siki ko ni o ɗum ɗo martitano fiyon ɗum allah wino ko qur'ana wa qul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin yetoɓe ko lawolal ngol ni koye dow ɗum ɗo mi noddata kono koye hoore dalilu e hoore seede selluɗo gen na hottagol wowla min noon e jokkuɗo lawo koye dow ɗum ɗon men wona naya sikko koya sellitu ko wonɗa wolde kon donc neɗɗo no haani noddude kadi yer ko andi kon fiyon noon nelaɗo maake balligo anni walaw aya wa hadditu an bani israila wala haraj naya maru gandanga koya yaltika kono ayi no wawɗa noon no waɗɗorta noon no yewtirta noon no gollidirta e jama on noon no gollidirta e hoddaɓe maɓen noon ɗum ɗon taho nodda yimɓe ɓen e maɗa
tuma noddi yimɓe ɓen e maawo haray noddiɓe e gandal ngal sabu koko faamuɗa ko wonɗa e gollirde ɗum ɗon wonay sabu ɓe yiɗa gandal ngal ɓe himmana janngugol ngol ɓe wiya awati jannguɓe ɓen fof ko sifa ɗo haray gandal ngal no moƴƴi. hono si tawi an a jannga e haa gata yaha waɗa contraire ɗum ɗon ƴeeto lanko honno jama on jaɓirta ɗum ɗon sodena gandal ma ngal ngal wattake barki ko waɗi alaayi wadde tatbiq alaayi gollirde nden neɗɗon no haani watta ndeyila nayon alkhilaf waljadal waliltisam bi adabi alkhilaf والمناظرة والجدال والبحث عن الفائدة والحق بعيدا عن التعصب والجدل العقيم الذي لا فائدة منه. هذا ديرة حريقة سنغو دينا مسألة يعني هذا وي من كدوم مفهمي هذا وي من كدوم مفهمي سون ديبلي دون أم هذا ديرة كوي يو كتلودي الذي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول jilteka Qur'an ka sunna sayno wono won anda yahol lando don jongande de kono ta on poɗodiri e dow mere on poɗodiri e dow mere neɗɗanke ala tan perdi ɗo aduna ɗo donc ta on poɗodiri e dow mere kala ko feerondirton e muɗum yo taw hara hiɗon tippe dalil tawa kadi ko poɗondirton kon ko fiyon yaltin hunde nafayde mofte en joɗagol ɗo e poɗondiro fi politique joɗo ɗo poɗondira fi balo ɗum ko probléme tan ko waɗi a perdinayi woni tammaɗa tawa alanama nafa aslan ko wonanma nafa kon ala yaade ɗum andi menen Sierra Leone to si a faala yo sonku ko fiiji dan addata sa addi balo hara ya addi sonko poɗondirte ɗum haa fiire sa addi ƴettere laaɓunde fiyo goɗɗo ƴetti ƴettere laaɓunde hara addi poɗondiral poɗondirte haa seeri ndire sa addi fi affaire government ko wiyete politique so jooɗike ɗum ɓe amata on poɗondira ɗo haa janngo poɗondiral ngal ala nafa poɗondir e goɗɗo e huunde ko tawi yaltinay natiija janngo tawata julɓe ɓen naftoray hayti noon na an heɓi goonga kono no taw tun hara nafoore yaltay julɓe ɓe naftora tawa kadi hiɗon ɓahi ɗum ɗon e qur'ana e sunna ala fahmi as-salaf as-salih poɗugol tun eno hikkiye mum ko jarribete neɗɗanke on arriyasa والمناصب وكل ذلك مما يمتحن به القلب وصاحبه عندما يعطى منصب ورئاسة كيف يعمل بها وكيف يتحمل الأمانة جاء ko jarribete ardagol yeeso yaagal e hendagol pilasi tuuɗo neɗɗo no jarribe ɗon ko waɗi on jarmbete so jonnama oɗo hoore yaagal e nde juulirde kanko woni imam ratib on ɗo est ce que o waɗay ko haani kon tawi ko kanko woni gouverneur de banque centrale est ce que o waɗay ko haani kon tawi ko kanko woni ambassadeur on e ndi leydi ɗo est ce que o waɗay ko haani kon wahakada so woni kadi hoore jam'iya est ce que o hulay Allah jogito ɓe no haaniri noon kala hoore yaagal kala ka o halfinira o teskete o ndaare si tawi o jogitoray ɗum ɗo no duwirano ndaaro seydina aboubacre no siddiq tawi ɓe jonnimo laamu ngun o wino faalaka ɓe inni ko ma o jogo eyi o dari o inni ayyuha nnasu inni qad wullitu alaykum wa lastu bi khayrikum fa in ra'aytumuni ala khayrin fa'inuni wa in ra'aytumuni ala sharrin fasajjiduni kono yo yimɓe an on jonnila laamu mi jaɓi kono mi ɓura on dey so yilan e dow ko moƴƴi kon aray wallitera
si o yimi oñike artire lanka bewi ɗon ka ley kutuba on ga o wiyoyi o wi wo ati'uni ma ata'tu llaha fikum fa in asaytu llaha fala ta'ata li alaykum asi orejo fof ko ni wayi o wi ɗoftelan foddelan ɗofti Allah si tawi mi lundike Allah ɗon ɗoftolayye asi orejo fof ko ni wayi ɗum woni e sonkinde ɗum woni e sonkinde waɗi no piirede wano yeddondirede o kala no faala on place si o jooɗi keɗon o jonnitatamo haɓɓe makko ɗoɗo ko binni ɗin ko min won ɗo goto e tatalan ɗo goto talan kadi wolani imamuɓe goo no andi corruption hino ka nder juuɗe e hoore mum e goɗɗum no waɗe ɗo imamu jooɗo ta kanko ko wuuli wo ara koye wawwa daalol goto tansata goto moƴƴintinantamo haysi o falji e ayawol qur'an an wonɗo ɓaawo on hina ya falji inchallah so ñaawi o wi ko ɗum ɗo lanni goɗɗo watta commente hannde kadi ƴewtata haala e hoore ɗo watta tahli subhanallah elaɗo en landotono sahabaɓe aydiyaji Allah kadi wiyamo wa shawirhum fil amre oɗo ko nelaɗo ara o forma ɗe gere ha moƴƴa waɗa ɓe fof ni o darna ɗe ha moƴƴa jes o inna ko ni mi faalira e woni sahabaji ko ari ni ene nelaɗo ɗum ɗo ko wahayu ko feere ma an tum iyen gaño woni yo na wahay de ko feere am min tum woni min miɗo yiɗi feere goo waddi feere makko nden feere nelaɗo nden bonnita feere oɗa nden gollira marsi an a ɓuru nelaɗo subhanallah horejo mo landota ko horejo mo laaɓantake reedu horejo ma minen sirali on subhanallah no hulɓini ha tiki julirɗe ɗen jooɗi hewtito e stage e ɗuma e niveau mo tawata no hulɓini ha eɗen jogii hay ko wiyete kon fiyaleji hay sonnajo hara no jonna toon poste wano yani hoore yaagal ɓe jiri zayti ɓe faalaɓe waɗa imam ɓe faalaɓe itta oya goɗɗo so tawol ila yalawm hada وين الدين وين الكتاب والسنة أين الحق أين العلماء يا أخي مصيبة ya kadi hande kadi jamiyaji ma poste ji goti jonnama o jooɗi ke ɗon o waɗi ni nanide sa fijiri ɗon ayi Allah ɓurten wallude ɗum ɗo fof ko ɓernde nden nawni sina ɗum neɗɗo no duwano jaɓude gonga ko waɗi o timma ino jeeya e muɗum annasabu walhasab waljah فكل يفتخر ويتعالى على الآخرين بحسبه ونسبه وماله فهو محل امتحان كيف يصنع القلب ويتعامل فأنا dambe mun ɗen toni tora dambe mun ɗen ko mene woni salluɓe ko mene woni ɓeeɗo ko mene woni ɓeeɗo harno towni fi kañum mbi kañum luttuɓɓen fof ko mere kañum woni kohojo on ilaɗo makuno la fadla li arabiyin ala ajamiyin illa bitaqwa goto ɓura goto si wona kulol Allah ngol arabujo on ɓura neɗɗo ɓalejo neɗɗo fulato si wona kulol Allah ngol si woni neɗɗo on ko arabujo oɗa wona arabujo on ɓurama hay fus sina si o ɓurima kulol Allah si oɗa woni saudien jo a woni africain jo on ɗon saudien jo ɓurama hay hunde si wona hara kanko golliri diina kan an a gollirani ono minen ko ɓeɗen woni ɓe onon woni honɓe on to yoruɗon ha wonɗon ɓen on to fokkituɗon kadi janngo STC en fo en waloyke ko gaburuji men ɗon ɓe ara ɓe inna ko ɓeya en ni men fof ko nokku gooti wonɗen walade e alhaali goto waltuɗen e noone goto haydi hingiri jijire waɗayama ɓaawo ga wano mahugol kaburon waɗanamo kaaro waɗanamo bente hum tuwamo fiita o leefu ɗum no waywa ɗuwoygol nayi ɗi ka bowal Allah yurmen ina jeeya e muɗum aljahlu majjere huwa yaqudu ila al amrad al qalbiya wal fikriya wa yahwi bi qalbihi wa huwa la ya'lam majjere jahl neɗɗon ƴokka majjere mum ɗen waɗa taassub daro nokku gotum sa wimo akhi ɗum ɗo dey
min nani mi famirno min kon famono bigitinno yamirno ɗum ɗo neɗɗo nan kala mo ko kaari en oustas kaari en ɗon nanon ɓenniri ɓe wi kon ko ɗum hay tawi noon ɓen ɗon no falji la ma ɗum jonti no mari jahal majjere o jooɗo e majjere makko nden wala e janngode si ari hay faljitoɗa moyna o min ko ɗum ɗon faama daro ɗon o kaka ɗum ko ella فتن وهي تطرق القلوب وتعرض عليها ومن نجا منها فقد فاز فتنة جد مراجك وعرتك ينا إنه جاء يمودهم الشهوات بلا ماجي ومتي والمعاصي جدي إنه جوك شهو مودهم ثم debbo jokka sahaw mum gorko jokka sahaw muɗum sama tun yara jaha jokka sonnaɓe ma ɗum sonnaɓe jokka to hiiɓe yedda Allah subhanahu wa ta'ala faggito zunubaji alghafla an zicrillah wertidagol e jantagol inde Allah ɓe jantata ko inde Allah tuma satti ngaɗi ha yara ɓe na jangane en ɗon yaafi Allah wino annabajo makko on to o winomo lawla in kana min almusabbihina la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun tawno tun intinagol makko ngol ka nder reedu lingingi ko hande fuɗɗuno har yo alano wadde ɗum adi nden ñande ko ɗo wonayno ha dargal ngal daro an noon tuman haɗi wo ko ɗo yeƴƴititoɗa e Allah si alhaaliji ɗin fof no feppi woni normal a jaka e Allah nelaɗo ma kuno fa'rifillaha fi rraha'i ya'rifuka fi shidda andi to Allah tuma alhaaliji ma ɗin fof woni okke fof no feppi yeka ala probléme fus andi tufi Allah ɗon jangu Qur'an ɗon waɗu adkar ko ɗuuɗi immo jemma juula nafan Allah subhanahu wa ta'ala horu tattende si aroya fewtima a nodda mo ɗum wonotoma sabuɗa anditinino e makko gila law adinde ñande kono an ko tuma sofi wo enen siraɓe meɗen mari woɓɓe ɓe wiye di yasin groupe ko sukaɓe ni mobilise ni kamɓe ɗe ɓe yumji yasin ha ɓowdiri wa takku kayata o koɗen ɗon noddeta wiya garde janggane yasin termon yoɓa subhanallah joni ɓurana ko business wona waɗirede yo Allah yurmen jeɗɗa ɓum ɗum arrufaka asayyi'a wondugol e jatigiɗi bomɓe english man ɓe ɓen no wiya beware of bad friends wota nangu jatigi bonɗo nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ayni ɗum kadi ko kosongoy par ce que jatigi bonɗo on arayno waywa hon ɗum won ɓaylojo on ɗi fay ɗon tun ande kadi ko tenci ɗi woni sumude ɗiɗi sumari aray ko lakkere e goɗɗum go kayno to on faami ka donc on ɗon o contaminete sa wattana lila yahay fes kadalika no jeeya e muɗum aklul haram kal riba wa rishwa ñamugol ko harmi nene joɗo ɗo maɗe areti harma ɗum aña tum harma ɗeɗeno sino harmi awa hollan ɗum ko qoran gasi wiɗa honnum an wiɗa harma honto waɗɗamo ka añaɗi ne gasi joni mayi ko qoran kadi fayi ayan inni ko añaɗi ka harma ka inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkar galal ɗimmalgal e piiji ɗi Allah haɗi ɗi ko piiji añaɗi ɗi jaka yosi cankorol ma ngol harma ngol aña tum ko ɗon kañngol woni sina ɗum e wiya ngol harmi Allah subhanahu wa ta'ala inni ya ñaamu ko laaɓi ko tagi gon ka kolo mina tayyibati ma razaqnakum ka ko laaɓi tagi est ce que sigareti no laaɓi wanda ko hande no ñaama ka nder hurgo ko cankorowol hay comprimére ya tanbawol ɗum goɗɗo nattaka nde ɗurgo jooɗo montaji makko maɗɗo ngol ɗon o pooɗa Allah yurme ko yiɗɗa ɓeynguma o si tawetiraɓe ma fimay hande min mi yaari goɗɗon nden desiraɓe mum carton cigarette wattana ɓa ɗum ɗon kadi ahi eno tagi jooɗo ɗon ɓe nayɓe faala wiɗɗe moƴƴuɓe ɓe yaali ɓe ƴetta ko harmi kon ɓe ñamminira ɓe ngureji maɓɓe yimɓe jooɗo ɗon ɓe maɓɓe ina machallah ikawi ɓe moƴƴi ɓe heɓotoy ɗum ɗon ɓurnaɓe sahabaɓe laatino si sahabaɓe en fokkiti ɗaɓɓoygol jawdi ɓilanka ɓe ɓeyna hedaro ɗosor mi wasiyoma haɓɓano en ko laaɓi jogui addana en ñaamen jeeɓati artu sabu men wawi muññade heege ngen kaduna ɗo men wata ɗon muññoyade yite ngen kala fara est ce que an koni wonɗa waɗirde Allah yurme
ñamay ngeeraari ñamay riba ittata e zakka laaɓuɗo jettoɗon e zakkaji ɗi fawana darnugol juulirde ari ɓe ƴetta ɗum 2 millions 3 millions 5 millions jiɓa ɗum nde wotere bub ina ye kaari okkay subhanallah ɓaymen yaani on fi nde juuli 5 millions o jonni men hara noon na e jawdi makko ndi nden ko jawdi ɗeyaɗa jeyɓe ɗiɓen no jooɗi to no fanki ayɓe ala e landade ala ɓe jonnitude yawmal qiyama noon Allah ittoyay ɗum koy o ittoyay ɗum tew ɓe ittoyta zakka yawmal qiyama Allah nangoma yayɓe yawma yuhma alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum hada ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun ɓe ñamaynoɓe riba ɓen Allah wi alladina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladi yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mas Allah yurme wa itlaqu al-basari fima harrama Allah ɗum ɗo noon no heewi yaake accitugol gite ɓen e hunde ko Allah harminani ɗe ɓe no jooɗi ɗo kañum no accitigol gitoye mum koye Allah nemini ɗum ɗo ndara tun son nawe janamɓe feƴƴay ɗum ko feƴƴi ɗo ha womo feƴƴi ɗo on tawndu ko feƴƴi ɗo musiba ala contrôle de gite makko andali ɗe gite ɗo koɗe ni'ma Allah no wumini woɓɓe goo ɗen ɗon ɓe yiyata kanko mo jonna gite makko ɗen o jarnali Allah Allah wino alam tara ila alladina baddalu nicmata allahi kufra wa ahallu qawmahum dara albawar jahannama yaslawnaha wa bisa alqarar dara ko harmi subhanallah Allah wino sen yahay ka goɗɗo yen dumino sen dumini ke so newnali yiltone o wi yen konku salmine sen salmini o salmitike so wiyali en naatu ta en naatu o wi biyon nun ko ɗum laɓɓinta ɓerɗe men ɓen dhalika atharu li qulubikum ɗum laɓɓinta ɓerɗe men ɗe kadalika sonna ɗeside ɗe landade ɓe piiji yen landoɓe ko ɓaawa wirngallo sabu ko ɗum laɓɓinta ɓerɗe men ɗe ga ɓerɗe maɓɓe ɗe fa ida saaltumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab fiyon nun dhalika atharu li qulubikum wa qulubihinna est ce que ɗum no wadde hande ala fiyon nun aya ɗo goɗɗo no joɗɗi ka suudu makko ala yaade ka suudu ma fes kono mo andi kala ko woni e cikkiti ka suudu makon fop حتى الأشياء التي أنت لا تعرفها في بيتك هو يعرفها وكيف ذلك بالإنترنت بالفيسبوك وبالواتساب وبالفايبر وبالتانجو والمسنجر وهكذا إلى ما لا نهاية إيدو لا تيكالر سودما كيكون كتا isalminta i habbota koridoyo towne a fermay bafangal ka gate ka kurto ferma ngal ɗon ferma dambuga suudu ɗum ferma chambre on kadi naata ɗon kadi accita ridoji ɗin naataga nder tanke accita tanke on koɗo internet o naatoya ton fo o hewtoya ka suuduma o jilta ton fo o yalta wa anta jari aɗa jooɗi la tarif a'udhu billahi min alfitna internet musiba no mari nambara no mari fitna no mari bone hulɓiniɗo hay piiji an ko a anda ka nder suudu maɗa kanko o yaha o jinsita ɗi o yaltina o anda ɗi o maraɗi ka hoore makko ɗo ɗo wari neɗɗo mo hulata Allah fota jogade internet so jogi ke internet on ko koosay trouble waɗay bone waɗay nambara waɗay fitna jano waɗi noon internet on ko ɓe wiyata kon ka wolof ko paaka ñaari boor wo ko laɓɓiti ɓelndi ɗiɗi hettiray cotéji ɗiɗiɗino so faala golliramo ka moƴƴiri ɗon faala golliramo ka boniri ɗon eywa ani nawnaje ɗen no ɗuuɗi ɗeero muutike e yaha ka ilaj sura faɗɗitinoren ɗum ɗon yondinoren ɗum ɗum toroɗen Allah tawfiq ilaaji on yani ñawndugol ɓernde nden hino jeeya e fiiji ko ñawndata ɓernde nden ko mahabbatullah yiɗugol Allah yiɗugol Allah hooloomo ɗannita Allah ka muɗum
wala Allah ko kanko woni nyawomon kadir suudu maɗa wala Allah ko kanko andi fi alhaali maɗa on kale ko welata Allah woɗɗitoɗa ko welatamo ko aɗoɗa etoɗa ha tawa ko ɗon wonata walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana lakin anta la tubali ɗon hajaka a jangata qur'ana Allah a ɓaɗotako mo kala noni no ɓadorte noon a ɓaɗotako mo a juulata sunna a horata sunna ala tan Allah subhanahu wa ta'ala kono yiɗo ma o hiɗa huli jinna a huli bile a huli cenke a huli lampol a huli ɗum e ɗum tijini bo a huli kono tam Allah subhanahu wa ta'ala dandowo maɗin ɗon on ala ɗum ɗon قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أعظم وسائل علاج القلب أن يمتلئ قلب الإنسان بحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الحافظ العلامة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بماكي إنه جاء سببوجي برد مونود ما لاوي ɓurɗi mawnude ɗin e fi ñawdugol ɓernde nden nde neɗɗo on hebbinorta yiɗugol Allah sabuna si tawi tun hiɗa gonɗini haray jiggol mangol e Allah no satti kala ko ari taƴiti yeeso maɗa ko ƴettata ko ya weeɗitu yeeso Allah ene ɗum ɗo no hawrani mi yomi waɗu ɗum ɗo no hawrani mi yomi waɗu o accita ɗulle ko ƴettugo qur'ana on e sunna on ƴetta hunde yande men weeɓita nder ɗon waɗa ɗin ɗon ɗiɗi firtirgal ngal si hawri ƴettu no hawri si tawi hawrali ثانيا الإخلاص laɓɓinangol Allah ka dewal laɓɓinangol Allah yiɗi fof ha yimɓe no jooɗi tundutoɗa bamakoji watto e wiyali bamako no harmi no yalli ko fi Allah wonɗa wattorde siko fi Allah wonɗa e wattorde wallahi nelaɗo maake inna allaha jamilun yuhibbul jamala Allah no laɓa hino yiɗi ko laɓa sa wattike ko laɓa kon ɗon haray no laɓa kon si a waɗi anniye ma on Allah ɓaya okko hilan ɗi mbuɗi ɗo miɗo mari nde feere sodugol ɗiɗo mi sooday ɗiɗo mi watto fi weltanagol ma ɓaya okkilan feere nde hada awalan saniyan mi moƴƴintinanoma fiisi mi rewima ya weltanolan salisan mi yettire ɗiɗo conciɗi mi woni e wattade si a waɗi ɗum ɗo a heɓay baraje kono sa yenni ɓay kaari soodinama ko min ka yomi soodu hay ko yingol sa soodi kadi a seeki ɗum a waɗi ceeli yeeso e ɓaawo wona onon sonnaɓe tawa conciɗin ɗi wawata hay juulude ara yaajuma marsaali kadi na fi Allah haray huwira الشيخ أبو بكر جابر جزائر رحمه الله بماكي كالله سبحانه وتعالى بك آية لا تيونتكي وونتي هرايتي تيكي دو أوب أرين إندان ما دو نيامنا بسكينا تاكو فتيكو بي أنتكي نيامتا كون ما دو هولتين قلبه أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وي أن أو كسوتهم ما هولتين قول إدون بوكو تاوهر قلت كو هولتين كانت أنك أنكم تاوكو واوا تسرور بقرين إلى الله جبنا eske tonci maɗi no rewirde Allah eske tonci maɗi nguusota ko kaleji ɗi tuuna tawaɗi rewata Allah eske tonci maɗi wattiɗa ɗin ko fi Allah eske ko wattorɗa ko fi weltingol Allah ka ko israfu wonɗa e wadde ko fantingol bonna inna Allah la yuhibbul musrifin Allah yiɗa fantinoɓe wala tubazzir tabzira inna almubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura o wi ikhlas on laɓɓinangol Allah ngol e golle nen no mari himɓe ha feƴƴiti Allah wi wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahu ddina hunafa Allah wi kadi qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ikhlas fuko Allah wonon
har goɗɗo goɗɗe idan husnul mutaba'a ko yo on tigi ñenti koye taw hara mo ñentini Allah e nelaaɗo mo bimana mo ñentini qur'ana Allah subhanahu wa taala on e sunna nelaaɗo on e domaine ji ɗi fof ɗoftoɗa nelaaɗo waɗa ko nelaaɗo ñawata ka nder suudu maɗa kala ko Allah e nelaaɗo mum on yiɗi noon suudu ma ndu wayi kala ko Allah e nelaaɗo mum on yiɗa itta ɗum haykoya ɗum ñawdata ɓerde ma nden tawi a ɗoftata ko nelaaɗo tawi a yiɗa nelaaɗo tawi a ɓannata nelaaɗo e ma'a tawi a nelaaɗo an a waɗali mo tintorgal e alhaaliji ko watta kon fuu ara e ɓernde ma nden nde timmalita ko sellugol atiu llaha wa atiu rasul qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ɗum ɗo fof ko ayeje holluɗe hiɗen haani ƴewtoɗade nelaaɗo iwtira ɓaawo makko yiɗamo fa'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'bada allaha illa bima shara dewal mangal est ce que ko nelaaɗo karɗini iya yimɓe no yaha ɗo makka ɓinama ɓe hajjude eyaɓe waɗa tawaf ka suudu kaɗa eyaɓe naata e ɗum suudu ɓe ɗon ɗo ɗum ɓe jogo ɗum ɓe nanga e yongitagol ɗon ɓe nanga e wullugol ɓe lootondu ecce ɗum ɗo koko yamira ko yamira hayre nden seydna omar bun alkhattabi wi hayre ko ɓay mi yinelaɗo no lunnoma waɗi simi ɗo lunnadema simi yiyano ko lunnoma mi lunnatame koma saabu a nafata a lorota mi ya looto e suudu kaaba ɗum fof ma ɗum hajarul aswad fiyaɗa sa hewti memo alhamdulillah sa hewta wi bisimillahi allahu akbar subhanallah woɓɓe ko ɗo yata kañum inna feera jama on ha hewtoya ka hayre puusa ɗon ɗon puusa piiri ɓe kolla doole ɗiƴa woɓɓe yaaɓa woɓɓe duña woɓɓe kañum anda baraji mum ɗinno ɗuytade konon no yahi ɓoragol donobi kono no yaade rondoyo goɗɗum ngo a farlaka yayaw memoya hayre nde sa heɓi opportunité memugolne fa biha wa ni'ma sa heɓali ka woɗɗiɗa o wi bisimillahi allahu akbar ɓeƴƴa kono ɓe yaha ɓe piira ɗum ɓe duña yimɓe ɓe liɓa woɓɓe ɓe yaaɓa woɓɓe nani nelaɗo ma kono hudu anni manasikakum ƴette e am min dewi hajju moɗon ƴette e am min julde moɗon sallu kama ra'aytumuni usalli kono en ala wadde nelaɗo tintorgal e piiji ɗin ko ɗum woni addude ellaji ɗin ino jeeya e muɗum zikrullah jantagol inde Allah ko heewi subhanallah alhamdulillah astaghfirullah la ilaha illa allah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim awol tadi azkar ji la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir la tembre den yallangal awattadu astaghfirullah nelaɗo maki intinoto e Allah ko ɓuri laaɓi capanɗe jetti e nder yallangal an awattadu hiɗa jooɗi ɗum ina huli jinna a salligota ko a wondata e salligi tultan a huli tumbile senke e lampo e korte e ɗum e koyɗi hay walodugol e salligi a walodota e salligi a janggata azkar ji ma nde ɗa yiida e ɓingude ma nde a ɓiɗɗo marɗo nafataɗa daɗɗo seytane a waɗata ɗum a jantuta ko inde Allah hay sa jooɗi ke ɗo tiɗa immade a immoto tu yaha subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk a janggata ɗum waɗu azkar kadalika karamokojo no wiya yaqulu ahadu salaf wallahi law tahurat qulubuna ma malalna min qira'ati alquran goto e moƴƴuɓe feƴƴinoɓe wi wo o wondiri Allah si tawno haranum ɓerɗe meɗen no laaɓuno wo pelletti en somatano en haɓatano janngugol qur'anare nde hino jeeya e muɗum almuraqaba walmuhasaba on tigi harano ayniti hoore muɗum fokkiti yawgol ɗo mi yeeda e goɗɗo ɗo est ce que si mi yehi ɗo haray koko weltini Allah moni yaade en waɗoygol jam kono si tawi Allah seytinayi yirto miɗo faala yiidude oɗo min waɗa gollogal min waɗa business oɗo adda mbuɗi min kadi mi adda mbuɗi min waɗida business heɗa
min gollita e combine business mana business hiɗɗidiraɗo est ce que ɗum ɗo weltina yallah ene laɗo mo waɗu weltinta toujours ko ya hasbo hoore maɗa aynita hoore maɗa e alhaaliji ko watta ko ka hoti ka suuɗi joɗɗa miijitoɗa hande ko laaɓigol mi juuli ka juulirde fana ko toon mi juuli alantara ko toon suturo ko toon geeƴe ko toon miijitoɗa hande ko no min guuli ko tawi weltinta Allah hande ko honto en to mi yehi tawi Allah seytinayi hande ko laaɓigel mi jangi Qur'an ko laaɓigel mi waɗi adkar ya akhi min aqidati ahli sunna wal jamaa anna al iman yazidu wa yanqus yazidu bit ta'a wa yanqus bil ma'siyah imanu ma no jawa hino dippo to jippora ɗoftare hino ɗuytora yeddugol takkitoɗa ɗum imanu ma on jippike tum anday si o jippike tum a anday si tawi a andi daskiti anda kon ɗum waɗɗa Allah ha ɗumanni يقول ابن القيم الجوزية وهلاك النفس من إهمال محاسبتها ومن موافقتها واتباع هواها ولذلك ورد في الأثر الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأمان إمام ابن القيم الجوزية رحمه الله فما كي نجيها إهالك قول وانكي لنأنك أمويرتي لتو إحسب قولكي e kañum ma e ɗowtugolki fotta e makki jokkaki e mbelamma manki o manki jokki ɗum ɗo wara o perdi haray o perdi sabuna neɗɗo on no hani kolmude wonki makko ki non so jokkiki e mbelamma makki on tun o unoy to ɗo waɗi si ko joƴƴi ɗo on kañum ko neɗɗo mo andanɗa hoorema o hoɓɓidike wonki makko ki o gollani fi mayɗe nde kono ɓe wiye saɓɓo no wuurira baaba sabo wurortani min kay noon miɗo wiya wallahi ma yortani ma yortani ta sikki mi yahay ɗo tumi karo ɗo mi maya wallahi ma yortani wa dalilu ala dhalik دليل الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أتذكر يقول وند الله لونجين لا إله إلا الله كلمة التوحيد لممايا لا والله كنت يانغاني نو دون تاي كوي دومون او ووري الله جيتي on don dum Allah longin ta dun don si tayon tigi onae do dun do o wuruno Allah longin ta mo dum izan andi ma yortani kadi kesi ko malangal tum falada Allah yare ma yortani ko wadi haray ko sago mala ida yidi hara an yakuna akhir kalamik fi dunya la ilaha illa Allah hatta tufliha yawm al-qiyamah وسائل أخرى منها العلم نجيا يموت دقق غند تحقيق التقوى سلم سنقول كل الله سبحانه وتعالى نقول كذي نجيا يموت قيام الليل إما قل جمع جولة الشيخ محمد حسان مصري ينجو حفظه الله وماتي وسلف الصالح مؤمن بينه هو سجمال كندر لكل الله جوال جبانغال إنكوري جبانيد إندر أدناهم fou ko ɓe heɓi kon fou ko ɓe heɓali ɗum si wona e morde julugol jemma no mari nafoore sa wowti ɗum a meeɗay mbele nduru mum ɗum lahu dow no mari mbele nduru ko duwaɗa meeɗude kono si a juulata jemma a meeɗata ɗum mbele nduru hino foti a sinay bimbi tawa ɓernde ma nden no hemti a sikkay ha hande a heɓali probléme ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ɗum noon ko fuɗɗorte ɗum seeɗa igortaake ni tunde wotere ha ɓe woli hande fi qiyamu layl hande si Allah jaɓi ko darɗe 12 mi julta la ƴettir seeɗa ƴettir wano ɗiɗi ha wowta yaha ɓeyda ɗiɗi wona nayyi yahoya ha wowta kadi ɓeyda ɗiɗi kadi wona jeego yaha ha wowta ɗum ɗon kadi ɓeyda ɗiɗi wona jeetati tamuɗa ɗon tahu ha sabu nene Aisha maki ɓelaɗo na faali ɓuri dan e jeetati e gurdam maɓɓela
kono noon dambugal ngal no udditi wono cheikh mouhammad aliyu soobuni moƴƴiniri noon falatu tarawi dambugal ngal no udditi haa no gay haa yeeso ton tinnoɗaa e muɗum wowtinoɗaa kadi juulugol salatu duha yimɓe no wertindi e duha hay si ɓe yihiɗa juula ɗo rakkatayi duha e jiɓotande ko juddere nde wonɗa juulde subaka o woni juulde ko joni wonɗa e finude inchallah so o annda so aslan duha no woodi ɗum ko juuleteɗum ko ɓuri anndude kon e duha ko darɗe ɗiɗi ɗa wawi wadde nayyi ɗa wawi wadde jeego ɗa wawi wadde jerati wa hakada haray joni lastly ko sakkiti kon wa minha isabatu lmat'ami walmalbas laɓɓingol ñaamete kañumma e conci ko wattotoɗa ko laɓɓina ɗum mana kasbul halal laɓɓugol dagi kon hara ko ɗum ñamata wa kasratu sadaqa itta sadaqa okkona yimɓe wa khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum wa min a'zamiha raddu al-basar wa nawirno den non nane ippugol gite den moƴƴa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum onna ɗen kadi ko wiyama ɗum wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna kaɓe sikku ɓayiɓe ka nder jilbabun ton ɓe waɗi niqabun kum ɓe jippini ɗo haray ɓe yiyata ɓe yiyay kono so ɓe yiide kadi aayo ɓe hippu gite maɓɓe ɗin fayin kiikalay kum ka nder niqabu ton ɓe hippu gite maɓɓe ɗen seydna abdoullahi ibne mas'ud arno ka rasul alayhi salatu wasalam nelaɗo ma kadi nene aicha e nene hafsa no gasa wonde wi jippine niqabuji mon ɗin nelaɗo ko ɓunɗo o yiyatamen nelaɗo ma onon on renamo meɗen reni jippine subhanallah haray tigi tigi e yetti allah subhanahu wa ta'ala kala ko hawrodi e muɗum e deftere allah nden e sunna nelaɗon haray ko immorde allah subhanahu wa ta'ala kanko woni ko ardi ha ɗum ɗon laatori noon kala ko faljire woni e muɗum hilantori allah subhanahu wa ta'ala yo allah yaafanan o yawtanomi saabu mi anniyaki e muɗum si wona yottingol yerkun gandun kun allah subhanahu wa ta'ala okkimi e muɗum haray aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa allah astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.